Le maghrib ba'da maghrib dah sembahyang sunat 2 rakaat, nyan sembahyang sunat umat Muhammad 2 rakaat lebih get daripada ibadat umat gata ler tutun. Wate nejak Nabi Isa bak satu bukit, nekalan anak bate cukup laga. Na anak bate bube guci lebih bacut tu. Sang-sang ate gejenguk lang anak batenya semula ke dalam. Kun tanyo bate monde sang-sang dalam. Geputar-putar Nabi Isa. Tengah keputar-putar tup betul bate. Ban betul bate kau reung di dalam. Nah, gejenguk kau reung. Boh musabah bak jarong abah memet-met boh sabah meputar-putar boh nyala anak bate. Dibi salam ke Nabi Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So kata long hamba Allah. Duk natrep de kahino. Ler tun kalung lang anak bate long ibadat kepada Allah. Tayang le Nabi Isa ba Allah melalui malaikat Jibril. Ya Allah, nalain yang lebih mulia, nalain yang lebih god ya Allah daripada hamba droninyo lamanu bate ji ibadat ler tun ya Allah, nalain yang god. Dan rasul ya Allah, wahai Isa, melalui malaikat Jibril, wahai Isa, bek terfikir hamba lun yang kan ibadat lang anak batenya kalau mu sagot kon. Nalain yang lebih god ta di akhir zaman sino lun pulahe siro kekasih lun habibi wa tabibi Muhammad. Lun beri kepada Muhammad satu malam yang namanya malam nisfu Sya'ban. Kalewat. Bak malamnya leh maghrib umat Muhammad ismayang ba'da maghrib 2 rakaat. Karena ada sembahyang leh maghrib malam ni bercaban 2 rakaat. Le maghrib ba'da maghrib dah sembahyang sunat 2 rakaat, nyan sembahyang sunat umat Muhammad 2 rakaat lebih get daripada ibadat umat gata ler tutun. Nadalah tu mahana sembahyang bersa 2 rakaat. Natut nadalah nan sembahyang alhamdulillah. Nah, kak